Ministru laqja fuq iċ-Ċina, il-kap tal-Oppożizzjoni din il-ġimgħa akkużat li tiżid lilek innifsek il-familja tiegħek €2,000 fil-ġimgħa. X'tikkummenta? I think it's very unfair minn ħadd tal-opposition Dr. Busuttil jiffoka on the matter. Jiena pratikament I was faced with a number of questions back in Pawla, naħseb il-ġimgħa l-oħra u rispondejt minn naħa tiegħi l-mistoqsijiet kollha li huma pertinenti minn naħa tiegħi. Għamilta ċara x'kienet is-sitwazzjoni, ġifieri my wife was approached by Malt Enterprise. She discussed the role and she accepted the role and she took up the role. The role is essentially an envoy role. It is tied to a scale 3 position, m'għandix the exact figure, pero minn għalija it's around €33,000, 800 something. As a scale 3, pero t-ċekjaw għax ippegjata with an ambassador's role u naħseb publikati fil-budget speech. On top of that, usually there are allowances tied to the posting u jiddependu l-posting tal-pajis, ġifieri jekk tmur Londra so much, jekk tmur Brussels so much, jekk tmur China so much, jekk tmur l-Amerika is different. Dak huma standard minn naħa tal-Foreign Office u that's not the base salary mhix is-salarju lokali, ma sempliċement allowances għax il-persuna qiegħed barra minn Malta. Ġifieri skorret l-€2,000 fil-ġimgħa? I think it's a very, very, very unfair assumption. Is-salarju hija dik li qed jiena il-leader of the opposition naħseb jiena is being very unfair on my part. Għaliex is being unfair? Għax prattikament. Jidher ġifieri mhux veru ma taqla minn telf fis-sena? Tiġa spjegatlek x'in il-figura. Il-figura, Ivan, I'll be very clear with you. And I've said it many times, the figure is a scale 3 position. The scale 3 position joħduha pratikament numru ta' nies oħra, kien various appointments, kemm qabel kemm wara, l-allowances laqas nidħol kemm huma jimpersel, l-allowances huma fixed minn ħadd il-Ministry for Foreign Affairs. They're the same, ilhom l-istess għal numru ta' snin, naħseb ħafna snin. Mhux qed nikkontestaw dak il-fatt Ministru, naħseb inti qed tifhimni mistoqsija nagħmlilek aħjar. Il-pakkett finanzjarju bil-Global Emoluments tal-mara tiegħek il-laħħaq il-€100,000 fis-sena? Il-pakket finanzjarju huwa ta' scale 3 plus some basic allowance for some allowances for living overseas. Dawk huma standard allowances biex persuna jgħix barra minn Malta, naħseb inti taf biżejjed fuqhom ukoll, ġifieri they're valid, ġifieri meta bniem jgħix barra inti relocates hemm ċertu allowances tied to those. Ġifieri ilaħħaq il-€100,000 fis-sena? No, it's not the case. Kemm? It's not the case. I would suggest that you refer all the relevant questions to Malt Enterprise. Ma taf kemm inti? I'll refer all the relevant questions Ivan to Malt Enterprise. Fuq xi ħaġa but a point of clarity, Ivan, essentially, because this has been going on for quite a while, and it's important to actually clarify issues. At the end of the day, I'm focused on resolve. Tkellimt ukoll ma' xi nies fuq il-front bench tal-Partit Nazzjonalista. Għallura qabel ma kien se jkun hemm dal-attakk fuqi x'kien se jitqajmu issues. I was informed li obviously il-Partit Nazzjonalista is very annoyed that the performance on the energy sector is a strong performance. I understand li I'm a target because of that. If this does anything, Ivan, it strengthens my resolve to deliver. Ministru, paċenzja, nistaqsu għalli, ma nagħmlu l-attakk, assolutament aħmel u jiena. X'inhi l-pożizzjoni tas-Sur Kevin Kirkhope fis-segretarjat tiegħek li huwa l-Head of Investment tal-Malt Enterprise? Kevin Kirkhope mhuwiex is-set Head of Investment Promotion at Malt Enterprise, kien Head of Investment Promotion. Mr. Kirkhope was actually seconded to the ministry as a consultant, and he focuses essentially on animals and the energy sector. Ġi parti mis-segretarjat tiegħek jew konsulent? Huwa konsulent. Imma għadu jaħdem il-Malt Enterprise? He's being seconded from Malt Enterprise to my department on a full-time basis. Però li dan ġi fawissu meta sar il-kuntratt mal-mara tiegħek kemm kien hemm xi ta' swap arranġament miegħu? No link whatsoever, il-mara tiegħi laqas kienet taf il-Kevin Kirkhope. Qatt ma tkellimt miegħu fuq il-pożizzjoni. He was not aware essentially about the appointment. Il-każ tal-sinjura tiegħek l-appuntament li ngħatat minn Malt Enterprise, taħseb li għażla meritokratika meta qabel l-elezzjoni tant ippritkajtu fuq meritokrazija li saret bla call for application? Dak diġà rispondejt għal mistoqsijiet essentially jiena mhux qiegħed biex ikun avukat. Tal-mara tiegħi, absolutely, u l-appointment sar through another ministry, ġifieri il-process fuq l-appointment please referhom elsewhere. Nista' ngħidilkom jiena huwa li she was approached. Meritokratika bħalma kontu tipprettaw qabel l-elezzjoni. Li nista' ngħidlek huwa she was appointed, she was offered a role, she accepted it, she will do all her utmost to deliver on that role, and she feels that she's got the right qualities for the role u minn appunta jaħseb l-istess.
Il-Prim Ministru ġi nitkellem fuq din il-Prim Ministru. Ma diskutejtix fid-dettal. Ma kienx jaf li ħaġa il-Prim Ministru. Mux nidħol kien ċef jew le. Nista' ngħidlek huwa li jiena qatt ma approċċjat il-Prim Ministru on the appointment. Irrid ngħidlek approċċjajtu biex daħħal tajna, qed ngħidlek inti peress li din mara tiegħek u inti membru tal-Kabinet u kienet ħatra politika. Semmek naħseb li naqbel. Ma tkellimx li għawda, fl-ibda ma ħassejx kien hemm bżonn niddiskutu, kien forsi hu ħassi bżonn il-Prim Ministru. Laqasu ma ħassi bżonn. Li nista' ngħidlek huwa mal-Prim Ministru nitkellem dejjem on issues of delivery, on the main key projects, ma diskutejniex dil-issue. Mhux qed ngħidlek li mill-bieraħ sallu u meta qajmet l-issue ma diskutejniex iva, diskutejnija in the last week or so, però that's it, qabel ma kienx interaction fuq mal-Prim Ministru. And this is the truth. Xaħġa li għal-bira Dr. Buzutti li ilu jgħid għal-Muni ta' ġranet ili kif il-pajis jgħor tintalab il-riżenja tal-Ministru. F'dal-każ qed irreferja li kisa mhux għal-Ministru Bisfardwan. X'tikkumenta? Miriam, it's an appointment done by a ministry, by Mold Enterprise essentially, offered to my wife. Jiena mal Mold Enterprise mandi l-ebda arbit, it's not even within my responsibility. Ġiet offru ta' role, and she accepted that role. Le, minna ħadi għaj mandiċ, you're accountable for my performance, please hold me accountable for that. Forsi biex nitċara ġifiri minna ħatta l-Prim Ministru ġiti kienet deċizjoni li tibdet minn Mold Enterprise. Ovvjament Mold Enterprise għandha Ministru responsabli għalija u maġġorat bħal Ministru jgħor tirreferu deċizjonijiet fil-Kabinet. Ġifiri f'dar każ ġifiri qabel ma ingħata x-xogħol jew once ingħata x-xogħol. Għal-blebda mod ġejt avviċinat mill-Prim Ministru jew? No, ma diskutejtix qabel mal-Prim Ministru ġifiri ma tħallx fiha. Jien personali. U ma ħassejx il-bżonn niddiskuti miegħu. No, jiena ma approċċjajtax fuq ir-role. She was approached for the role. U pratikament diskutieta fil-fatt. Ma kienx hemm intermediary, ġifieri ma kontx intermediary in the situation. Ma l-fatt li jifhem ta' Kabinet Ministru ma tħoss li hemm conflict of interest. Mhuwiex appointment fil-Ministeru tiegħi. Kellek pratikament issues ferm iktar gravi. Ma din verament ferm, Mold Enterprise taħt il-Gvern. U inti membru tal-Gvern. Jiena membru tal-Gvern responsabbli mill-enerġija u l-ilma. Mhux responsabbli tal-Gvern kollu. Le, nothing of the sort, da pratikament hemm clear line of delineation bejn jiena and her engagement. U l-Kabinet ma diskutix il-ħaġa. Please refer your questions to the Cabinet Secretary. Din irrispettivament issa minn hija l-persuna, mistoqsija li għamil Dr. Buzutti hija persuna li qiegħda taħdem fuq investiment minn numru ta' pajjiżi. Kemm se jkun għaqli din ma tiffukax ukoll fuq investiment minn naħa tal-enerġija? Naħseb in Asia there's a lot of investment we can actually target. Għandna setturi bħal pharmaceutica ranging to aviation to multiple sectors li Mold Enterprise tiffoka fuqha. Traditionally Mold Enterprise doesn't really focus on the energy sector per se. Naħseb ġibna one major investment from China, a very big investment. It would probably make sense to have diversified investment from multiple countries ukoll, naħseb ukoll biex nibbilanċjaw our energy mix. U naħseb li se effettwa xejn performance, hemm nies oħra fil-Mold Enterprise who would focus on the energy sector, u hemm ħafna areas fuq xiex tifoka.